ትስስሩ የግድ ነው። እነዚህ ነገሮች ተረተን አቅደናል። ነገር ግን ጉድለቶች ናቸው ብለን መውሰድ የሚገባን እነዚህ መሰረታዊ ሊስተካከሉ የሚገቡ ጉዳዮች ተደርጎ መወሰድ ያለባቸው ናቸው። ከዛ አልፎ ሌሎች ጉዳዮች በመናይበት ጊዜ ከጊዜ ወደ ጊዜ በደንብ ያሻሻልን የመጣን በቅርቡ ከህዝቡ ጋር የህዝቡ አደረጃጀቶች ጋር ባደረግነው ውይይትም የመልካም አስተዳደር ሁኔታችን የአገልግሎት አሰጣጣችን ከጊዜ ወደ ጊዜ ከህዝቡ ጋር አብረን በመስራታችን እየተሻሻለ የመጣ ቢሆንም አሁንም ቀሪ ስራዎች እንዳሉን የተገነዘብንበት አመት ነው። ስለዚህ እነዚህ በአጠቃላይ በስኬት ጉዞ በእድገት ጉዞ ወደፊት እርምጃ ያካሄድን ባለንበት ግን ያጋጠሙን ተግዳሮቶችና ጉድለቶች ነበሩ። እነዚህ ደግሞ የበለጠ በሚቀጥለው ጊዜ ሊስተካከሉ ሊሻሻሉ የሚገቡ ነገሮች ተብሎ የተያዙ ናቸውና ጉድለቶቻችንን አንድ ባንድ በመናይበት ጊዜ በዚህ ደረጃ ሊታዩ የሚችሉ ነገር ግን ደግሞ ጉድለቶቹ ራሳቸው ምንጫቸው በሚታይበት ጊዜ እድገቱና ፍጥነቱ ራሱ ያመጣቸው እኛ ግን በአግባቡ ልንፈታቸው የሚገቡ ጉድለቶች ተደርጎ መወሰድ ያለባቸው ናቸው። danga darbe bandachi lamma fanarge kero kana dina danga darbe bandachi lamma fanarge kayoro mokana ali oromia jirani abashatu mungurani kayoro mokana ali oromia jirani abashatu mungurani abe Rabbi kudanu gargare kana garra genye jarra dibaf kan dandenye kana mana mangenye abba farda sore be kutu farda sora be bullo ko ganna baza tina ko pisora kai gerro kana ali danga darbe banda chilamma panarge gerro kana ali tina danga darbe banda chilamma panarge Bade duratu denjedi kutatu Badabinandale ni onata jale Badabinandale ni onata jale Atisa ke muradu injarjari numatu Gan sore fardako sirana fudu ako Omilo de jale atirapta jale Omilo de jale atirapta jale Aloni putate kaye undu takotae Hare garani Hamsa gotota isa duri sanagae Hare lumni Dani sakale nutikuna nutikae Hare garani Baratan falmate kararati bae